Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Southwest Khasi Hills District Athletics Association mentakasngi ka arp santri ko jileo arajar arp sao kala penlong ka program penkuburam yiki nong ya mare thong kibala yo ra yiki takmak siar kibala long ki klor bating shan ya ka than ya ka jilla bat ya ka rihi barok away hagajuk ko por nakaliang ka kinhon kala kit pok kit riang ru ya ka kong kemoy wa lang kabari ka nong ya mare thong ka paunam ha ka jilla Meghalaya haswa bakan lej banya shimbenta ha ke international marathon kaban mi khmat ikari India ban lej shimbenta shabar jongkari kata hagari Australia haubnai naiwing jongsnem arajar arpusau kibalayo ban penkup buram hagani ka sngi kintup ya kong Marquinless Ramsey kabalayo ya takmak siar ha ke Meghalaya game kong Iban Sara Warde gold medalist ha ke inter-district school meet arajar arpusau kasamla Linti Jingkermen Kharjarin kabalayo ya takmak siar ha ke Meghalaya games kasamla Banda Sharai Marwen kabalayo ya takma rupa ha ke North East game uba swanding maulong uba tlanding walang kibalayo ya katakmak siar hapuni pat kumjuru ika kong kemoy walang kaban salaj man mi khamat ya kari India haga jinya kop 13 Pan Pacific Master Game arajar arpsau kaban long ha Gold Coast Queensland Australia balala ban kedo baka kong kemoy kala syajit ban lej yashim bentah Australia dailing ba kajing syajit na ke Indian Women Athletics team hakarta kabahanyo pusan snem shaneng kabalong ha Hyderabad. Yakini kejingelang penkup burum la penlong ha Dorbar Hall Sakwang Southwest Khasi Hills ha kaba uba Damang Singkon District Sports Officer jong ke Southwest Khasi Hills ulalong kum kongsan harenkat kejinge dan lang uba Bining Lingkhoy President ke Southwest Khasi Hills District Athletics Association uba Shining Star Kharjarin Menteri Shnong Beshnong Sakwang mat kiwei di kibra syakot ngom ha. Kerana यहाँ पर क्यों ये kira-kira baru यहाँ पर yang lalu yang ke izun kepada Allah sepatna arja al-Quran. Robot kirumba kibala hamtam nagadega ini isar nagadega sport kilan yara penga bande setai sepo otolia yang beralu kadi ikon mandra te daging ya ai lat elekti di jompi ni laban yo bande setai sepo hai terbas te deklem kejing ai di jompi nim senola an koi nama bangdon nama long kon kumi ke badu ngamla ban yo ban lese ron rei bun kirumba no warati Kata laki bang le janta re kiba ya kuble kindia kisokat batila kilala ban ai banera pengata jangan ban ai kuble kamtam ya naga banta cara distribu berwan naga sport batila ramjul naga banta ke jani bangira le seta sepo hai terbat bat ngai kuble ni kamtam le kamtam di rumah set batila ki sar batila ban Tresitom dalam kajing, jadi kami ke banglamu, yang sebelum penelitian dari ilala banyara pada ilala pusiswa yang jadi di sini. Nah, bangladesh bermeritan keleng-keleng berdunia boleh kita begini kena bersama, orang long bertemu lu, ngakwa berbuat bangan musim nak bertanya kini bersama, ikut sama kenang long kita kiklur jago pertai. Berkilong kita di resort jangka Senongga Thau bat jangka distrik Sungai Bergawin bat Kewero bat kilong kita kikun sama batin nang kresitom ha kejempule kejumpi namar ba kia iya kejing iem kejonga wadang long batumen bang lele keleng jaka katno kejisularan namar tang banyak kredi kirtin ru abang ikan duk beriwe kibari ngam sutu. Tiga no di sebelah lain di kata-kata.
Yang ketujuh, lakukan joki di konsama. Pidai ban presitom, ya gaji kulero. Bat kinang dari jinang jista, abah pilih koi kiling di Jakarta. Karena siau ka negara Malaysia ke jomi, bat kali distrik Muluar ke jomi. Kan ko kan peng nama abah dah ke jing nang jista di konsama. Bat ada di konsama presitom. Yang lain yang berlaku jing di berseliu jauh boleh bertemu. Mereka kuat presitom berminat. Lada kiminat bahar tiga sayo ikhe kita usah bahar. Lada pem jutre sitom te ninju yo ninju la ko se ro namar ba. Lem jutre sitom nim ong yo ya kathau. Sibun ya ba London benta ikut yang ngamu ya don dekat aba ni pergi kata ga jing sngo kena ke jungi ke jing sngo komen ke jungi dak ba ai ini jing ai burung menong no ya pi ki nong ya kai ki balawan ra ya kata nama burung ya ke distrik jungi ba kunju hiru ya kan ya halia ba ya ka riu berapa ni ki adon ni atlet ngaso komen ba ini South West Khasi Hills District Athletics Association alam khidmat hi dari atlet si alam khidmat hi bon ki members hi di runners ki dei ki ba la tresitom la beta ni ka discipline of athletics di sotuna ki simkhia but kani ka kam ka balingkong do bagi le kani ba pen kurang hi ya kini ki klur ki jongi di nakalian jonga ngamdon bon man keren re ngasukwa ban ai kata ka jengku ble ya phi baro ini biwe te kham tam ngasarai ko ban pen pa ka jeng so men halor ka jeng sha ji so i kong kumen ibala lech po Hyderabad akan mau ba kilayawan po office ba ila haktin ba idon kam ban let ban participate ya kan ni ka tournament nomor lain yo ban let ni tournament ban participate indum yo la ban sha ji tina kalian ka jongi ru ko office ru nilai warna bang itu bat nilai keren lang sim lang ya ka jing ai buat ai jongi disiru jongi bat nilalapan ya rapi ko kemuan ini sim tentang apa Hyderabad jika jing so kemuan Joshua banyak bangin tip pada pasat hi pada ilalapan job sendang hiru ya kan ni ka above 75 age category bat ilasha je ba in the sim Antai hapo Gold Coast, Queensland, Australia. Kata kapan long November lalu kasih terik jong tahun senin. Di kongkuman nak kalian menjongi ni semua komen yang sibun, kum ke office, kum ke distrik, bat minyak persyangi. Nak kalian ke office minyak persyangi. Kat bangina banginnya yarap iki banginnya bangin race biasa ya kata kamu. Nanti kat nongin naman race banginnya persyangi. Mo dikatakan ini kebal milang kalian ini bat kunju nga kedua ini association lu berpikir kia nomor baku dilatih kala pensyai ke Athletics Federation of India bakal mudahkan sponsorship di bat iki bakwa benet ban participate di haban race hi la ka jongka funding di kani ka kam nasaikan kam kia hi ka association ni kongdo di pinhap hi ban ya yaibe kita kilat linti bat nak kalian ke office bat nak kalian ke Kumungal District Sports Officer aku lagi menyerap kalian jongi kaki kena aku akan kickbox kalian iki iwe bat kamtam ya di kumun dari nang penkret ha nomor bapindet mentah kam desho kan ini ki state championship national championship ke international championship mo bat kani ke ba bunsin kasimpor ki athletes bapin jam mo naga state level saka national level kan sipik sinam kung ngai ni orang ida kan suara kasimpor ban poi ban long national champion ban international mereka bakam sulingo siya balong ba iko kumoy lay dan sedang hadir dan terus sinam dengan hatray aku akan ini bahari ay ko kawai jing hakti bakam jam nomor kani siya kepada Aiman Sim
ndai tang di kena ndai la baro hiru dengan saya I kongkumun lembaga niki jadi mereka ini laktik ya semua kesulitan om tang ni Polri ini ndai baro kan lagi India ba trai sian syaboro ko partai